Ka Office District Horticulture rengkat ketenat penroy ya karep karyang bat kentewi kinong rep kalau penlong ya ka yau pen inam bat di jingbam jingta bangja bat ki umso di pengat babon kiba kinong rep ki penmi ne ki lengkha ka themri boy. Ye kini ki marep ki riu shampang ki leshet bat san jingdi pengat bat jingta bangja babon jat ki bala kring ye ki khmat bat penjau dot ye shentur jong ki pat ba ki balawan ban sakhi ye kini ka yau kinong rep. Ukongsan ba Miral Bonds Aim, MLA, ulapli pat ba yakni ka yau ha ka jingedon lang kinong rem, kiriu shempang, ban shed bat penkala jingbam jingdi bashngam yakni ki marrep na kalengish nong ka themri boy. Ki officer ki bekentup ya upi data District Horticulture Officer, Kong B. Rani ADC, bat ka Kong Serulin Khan District Agriculture Officer. Yakni ka yau pen inam marrep lapelong ha parish hall nong po. Haka jingkren haka ni kesengi, ubak Miral Bon ulai thu baka sorkar kalamang hadu siajar nyos pak sipau kelur tingka na kebentau senem arjar arpun riu arjar arpun nyau ban penroy ya karep karyang. Kiyau kihat kekit keba bat kejingerap baharukom na kebenta karoy kapa jeng kinong rep haka jela. Kumjuru ulong ki officer jeng kitanat horticulture bat agriculture ki penlut sengi ban yarap ban hikai bat ban beten lenti kinong rep ban penroy bat kenti wi karep karyang da ki kor ki bor ki jing shempang bat ki jing start jeng ni kejup menta ula penculuri kinong rep ban tur shaprang ban shimenta hukum kini ki yau pen inam da ka basai ki marep pekensai ban di hakador ka babet akan di program na kabenta bat pentikna bagi nongret kijungi kidio yang kijing kai dibeper maka bagi bat tangret om dunai galai sepangut mungkin nongret dan syafat bantuan bisa kini ke program ke video ke training hadir juga ke program mungkin ini tentang kumjuru di install repair disiplin lembaga department, group, producer group, WG, SAG, society, kepada kabalong kung kajing lilikti na tayo yung ilang. Kasorkar na yung kadang kapong perhat kabak kapang na kanaka job kinongga. Ngani itu ipri kajing sisa hagi snap di baladet kajing penmang bisa nagaliang kabasorkar jela Hakawai ini bak agriculture, bak allied service, allied sector, kebentuk yang ikam di bawah dibagi nongrep ide ban pendel, bak ikam di bawah dibagi nongrep ide video di bentoy. Bagi dokumen begitu iki bagan Islam agar arpuriu arpunyo, kejing penmang pisah, nagalian jongkar sokar jelas. Agak beri berketenan jonggarep karian jomor agriculture and allied sector di Fat. Kalong kumba siaga news pa sipong turunkan. Kata gini penmang bisa nak bentang Islam anaga atau beriu atau nyo. Kamu dalu citerik beriu dalu kalai boy dari umat semua anaga atau nyo. Bagi yang tinggalan kiu Kedi-kedi penmang bisa nagalian jongkan soka. Baladangin hei akan persentage kedi penmang. Kedi-kedi penmang na kabenta kinongret. Ia kedi penlut di bawah soka ka penlut. Kala pandai lanjut school, kala pandai nagdagi surok, kala pandai kumbang di, kala pandai tweet dengan kau berbanyak pihak kabenta kerja. Lari isim hageding penmang akan persentage. Kesorkar kalau penmang palat ya 10% dan itu penlut di perkedan na kabenta kinongret bukan itu. Nomor kata ini jadi persen jauh kesorkar jelas rendah dekat tapi kita hilang bahwa kesorkar pedih na kabenta berpentiu yang kinongret ngemut berong balang yang itu berong sedang lakesan berong sedang dia kita dan dari kesorkar kepersian bukan air di era pendidikan nagu bertanya.
Bagkali ke program mendakas biru kedai kaba lebih kan membaga sorkar pedek sorkar jelas kemar kaba kumsan kalau ba ide bantit kumno ban rep ue ban rep uno sumbai direp hauno umni hauno peju kumno ke komrep kumno ke kumthum kumno ke komsumar meyatip dapat ala yatip ni ke komrep rep ke bahati di repsi di buat rep buat icur ya kumno kan kampan bahasa tu ya ketika komrep kamtan di tung di betumai nah ini pasti baik di tung di banyak yo itu kata Lupin saya training sini mo tiba aja mentoy nak kita sini kamtan ke bedi bagi kita spices lah bendi karnaman large karnaman small karnaman nangka prepar so mare kiwi muslim muslah pun itu kibayara ya ginora kiye itu ya bunda pada demi ya penting bahaya ke kom dele tangan idol kam di training pada sorkar kapai mat na bantaban penting kena bah ini beliau training di bagian setengah tahun observasi ini itu sekali nak ayam usap semua sejak orang anak lepa yang orang kembali ke cengai ngerti hanya bala pun plat di nah baik bapak baik